iyi community. Ikindi nshaka kongeraho nuko utanguye urugendo ushobora kubandanya usubiza imbwa yose igiye imoka. Nukuvuga hari ibintu bitogenda bitugora, ariko tugomba kwihangana kugira ngo duteze community yacu imbere. Ari nayo mpamvu rero ndabashimiye mbivanye ku mutima, kandi nukuvuga ko akazi karatanga. Umuntu wese afise icyumviro, niyo mpamvu dufite secretary, tukagira iyi komite, tukagira abahanuzi. Dushobora kuvuga ngo watubuze utambonye ukabona uzobonye uburongozi. Nukuvuga dutanguye gukora ubunyene, kandi ni abaduhamagaye ndazi turafite urukundo, turafite ubushake n'ingufu zo kugira ngo duteze imbere iyi komite yacu tugira amahoro.